Naadal tayo idi na minsan, greatness through serving. Idi Wednesday, increasing through giving. Ket amuyo kakabsat, dinggan nyo aya, dedi message ko idi Wednesday night, nagpower. Maibagak kasi nagado iti nag-message kanyak iti positive. Ngem adadamot kakabsat, di kita medyo na-offend. Pero let's not go with the negative. Intay di positive kakabsat. Kat kunada, pastor, makapa-challenge the message mo. So, na-revive ti panang the tithes, na-revive ti panang commitment da, na-revive ti panang ted kadakwada. Kaya to God be the glory kakabsat, may bagag nga powerful because of the result. Not necessarily siguro di panang i-deliver ko, ngem day dyan naging resulta, kan bunga, kan epekto. Numerous people have messaged me and their response, how they were blessed with the message iti Wednesday night. Tonight, kakabsat, ti paulo ti message tayo, data yung ti may kalima or may kanem. Kada ti paradox is, the title is, Gaining Through Losing. Gaining through losing. Agkararagtingaw muna, Apo Diyos, I'm excited to share the message tonight. But awan kasking kaapong manen, no kasano'y di Wednesday night, it was not expected from me nga kasjay ti maging extent ti epekto, kan kinapower, ti resulta, the message di Wednesday night, Apo, but I really praise you that despite of the struggles and crisis everyone is going through, ket di message may panggap ti giving, nagsiyat, Apo, iti pa nagsaad na kadakwadan. Kat sapay ta kastamanen, deti mensahe tang arabi, these are very important basic principle of the Christian life. So ngay kanak manen ti wisdom, bendisyon nam ti signal, Apo Diyos, bless all the people watching right now wherever they are. In Jesus' name, Amen. Ano title ti lesson tayo? Gaining through losing. Now, sino kada kayo, amuyo kada tayo amin kakabsat? Deti gaining affects many things in our life. The decisions, panagtrabaho, pagnegosyo. You know, everybody wants to gain. Who wants to lose? Kaya't yu ti malugi? Kaya't yu mabankrupt? Kaya't yu kakabsat ti manegative? Haan, di ba? We all want to gain. And because of that mindset and motivation, that affects the decisions that we make. That's why people seek for a job, people seek for a greener pasture, people changes course, people change course, people change career because of this mindset that I want to gain. We all want to gain. Pero itang arabi kakabsat, let's see in the Bible the proper perspective of gaining. Sino kadakit ti may tamalugi? Awan. Mayat nga mabankrupt? Awan. We all want to gain. Isungarod nga kanya-kanya, decision, panunot, linaingan, because we all want to gain. But what does it really mean to gain? In the dictionary, the word gain is resources or advantage acquired or increased. That's the meaning to gain. Resources or advantage acquired. Kumbaga makagain kat advantage. Okay? Or na-increase the resources mo. Your resources are increased. We want that. Ante kayat kakabsat dete numabalbalin kumakit nalablabon. Hante nga kurkurang hamot kati sakto-sakto lang, kaya take it even more, di ba? You call that abundant. So we want to gain, to be able to acquire more resources or to be able to get a better advantage in life or better opportunity. So nga, they jelat that mindset ti tao kakabsat. So nga, apay nga, kadakay nga teachers, di ba? Apay nga, training kayo, seminar kayo, apay. Because you want a better advantage. Amo kaya ti teacher one lang eh. Sino kadakay ti teachers kakabsat nga, teacher one latat goal yun until your retirement. Di ba? Anat ay ako mo John Paul. O teacher 2 kan, hamo kay tag teacher 3, ada ka teacher 3. Kahit mo teacher 3 haan. And that is why you have to what? Anat arami damdam tog teacher 3 ka. Ag-masters ka manen. So di gito teachers, to rin degree ka, sige latta apay, gain. You want to get a better advantage. You want to get a better opportunity in life. Am I right? Digiti estudyante, doon rin nagrigat ti mapa nagbasa, ingkalat agbasa, di ba? Di ko makarlohan na kayo ti agbasa, manuto mong karlo. 33, ngayon college student, imagine that?
Nalpas ko mata kalendaryon naglabas ka ta kalendaryon, pero pinagtsatsakan ng mag-college. Bakit? Because makita nat kasasaad tibiyag, makita nat sitwasyon diyan ba, nung jagag basa, I will not be able to gain a better opportunity. Am I right? We all want to gain. Pero the message itang Arabi ikakabsat, you will gain. You get a better advantage, a better opportunity, you increase by losing. That is the paradox. Kat dito kakabsat, gaining through losing, ilagay natin sa tamang perspective. Ti konteksto na ti gaining through losing kakabsat is the Lord Jesus Christ. Ti Apo. Kitan tayo Matthew, Luke chapter 9. Let's just go to Luke chapter 9. Okay? Philippians chapter 3. I'm sorry. Let's go to Philippians chapter 3. Okay? So, nakita yun Nag-jump off na from the word gain. Kaya ti amin ti maka-gain. Pero as Christians, sabali nga usapin deti kakabsat because at dada di kiti kailangan nga malus, nga para ken ka, di kito ikat napateg. Di kito ikat kasla advantage mo. Ngem gayam kakabsat, in exchange, iti Apo, worth it nga i-give up mo di kito'y para ken kwa na. To be able to gain. Nga no si kakat Kristiyano, han mo nga in-deny ti bagim, han mo nga willing nga mangi-give up ka di gitoy, kat ti Apo kakabsat, ti kasla inlaksit mo ti biyag mo because mas inayat mo di gitoy, you're on the losing side. Naawatan nyo kakabsat? They jay ti pinaka-point na. Now, it may sound like, well, kaslang very idealistic, pero let's go on. Makita yun to ti practical application na later on. Okay? Philippians chapter 3, verse 7 to 8. The Apostle Paul, kakabsat, abogado, pariseyo. Kaya't nga sa wendeta, kakabsat, napintas iti social standing na. Respetado, nabaknang, napintas ti kasasaad na iti panagbiag. You would want to be like him. But you know, sabi niya, but what things were gained to me? Dagiti banag nga imbilang ko nga kasla advantage ko, nga digijay iti mangted ti ragsak ti biyag ko, nga isut pakasarakak iti sense of security, sense of safety, sense of satisfaction, nga kalang okay na ako sa ganong buhay. Hindi pala. Kasi merong mas maganda. Merong mas better. Merong mas worth it. That even giving up these things, no problem because by gaining Christ, you have gained much more. So ako na, but what things were gained to me, those I counted in bilang. So tonight, I will preach this message, pero don't just listen. Kailangan evaluate ang tibiyag mo, anyada digiti dapat nga ibilang mo kakabsat, nga dete iset aside mo para ti Apo. Okay? Because tonight, that's what I will teach you. At dada dapat iset aside tayo para iti Apo. Now, kada kayo nga nabaybayag, siguro reminder lang kada kayo deto yan. Ngayon, kada kayo nga medyo new, napintas dito yung pagadalan nyo. Okay? Verse 8. Anak ko na na verse 8. Yea, doubtless. Awan dua-dua. Kaya na nga sa uwen kakabsat, haan akong second opinion. Amoy ti ato ang Kristiyano kakabsat, no, ada may preach ti church, nohan na magustuhan ag second opinion, mapanti sa baling nga church. Districto unay ni Pastor Jun, districto unay ni Pastor Proby. Grabe sila mag-preach Sunday morning, afternoon, Wednesday night, ma-require ka. Teka, punta nga ako sa ibang church. Baka may church na hindi nagre-require ng ganun. Nagse-second opinion. Baka kasday kayo kakabsat. Samon to ko na, agpapada. Kuri kayo. Adresa kakabsat. Tingnan nyo with regards, dedi kinabaptist tayo, kan dedi kina-committed tayo ti panagserbi ti Apo. Amom no ti panagrasrason mo, agpapada. Kaya't nga sa when you're not after the truth. Delikado deta nga rason. Sanga napintas deta nga rason. Rason ti maag. Deta agpapada, isula iso, CCF, Victory, Baptist, agpapada, maagarason. I'll prove to you why. Kasi no ti kunam, agpapada, kayat na nga sa when, you are not really after the truth. You are only after a church nga makakater di kayat mo. For example, apay no ingkayan ta pure gold. Gumatang kat Jordan shoes. Agpapada ko nam. Kasi di rason mo? No ingkayan ta pure gold, nangala ka ti Jordan shoes. Anyway, agpapada met ko nam. No kas di rason mo, you are not after the authentic. Kasi no after ka ti authentic, kuri ka man, aglalo no online na kordera, man. Nakunana kat Air Jordan.
El Jordan 11, online. In-order mo, teka, usisahin mong maigi. Bakit? Gusto mo na ang mabili mo authentic. Kaya uusisahin mo. Kaya yung nagsasabing agpapada, nga haanan panunutan nga sukimatan no sinut usto nga church, sinut nagaputi apo, sinut nagpiprit sinapudno. Kaya't na nga sawin kakabsat, haan nga talaga nga after jay kinapudno isuna. Naawatan nyo kakabsat, delikado arason di jay. Okay, now let's set that aside. Pabinsan to nga ituloy ko day jay kakabsat. Anak katayang ko tayo nga minan. Second opinion. Second opinion. So, nohan na magustuhan kakabsat, kunana, inakman ije victory. Napan ije victory. May itlata magayam tinakapantalon na babae jay. Apay jem ta baptist kat nagis stricto unay. Dituya ko kung kunana kakabsat. Second opinion. Why? Because these people, handa willing nga mangidenay ti bagbagida eh. Naawatan nyo kakabsat. And I'm sure there are many young adult, dakay nga young people, dakay nga next generation, kastat pagturungan panunot ti daduma kada kayon. Iso nga dapat kakabsat, i-preach ko dito, idinggan nyo nga na imbag, worth it kakabsat, no, sa uti apo, kinapudnot pagsaritan, uray anat, i-give up mo, i-deny mo, panawam, duray sinupay, timba pukaw king ka, worth it no para ti apo pagsasaritaan. Nakita yung kakabsat? Yan nasabi ni Paul. Kung nakakasta, but what things were gained to me? Kinaabogadok, pinanawat, kinapariseyok, binibatak. Diba? Reputasyon ko, binaliwalak. Apay, napatpatag ti apo. So, kasanulangan ng kakabsat, siya sinulangan ng ti apo, taapay, dito nga tao kakabsat, kasanot pa nang ibilang na ti apo, taapay, baliwalaan na lang tadig ito nga bambana. Ganun lang kasimple. Binaliwala na, ganun lang, inibatan na, that's it, wala na. I embrace the Lord. Ganun lang. Ganun na lang ba, mga kapatid? Pero let's look at it tonight. Now, muna ti aming kakabsat, before nga isurok ka dagay di practical principle, ado pa ta problema. Adaw pa na problema. Kat baka may sa kadigitoy, ti kasasaad ta panunot mo. One of these four problems. Okay? Umuna. Ilocano dito yung kapsat. Tapnong kay Marigatan. Number one, basahin nyo. Ado ti saan nga makaamiris ti kinapatig ti apo. Hanaus to eda kapsat. Problema deta. Iso nga di mo maawis ti tao ti church. Apay, han na maamiris ti patig ti apo. Napatag ti trabaho na, napatag ti pamilya na, napatag ti panagpasya-pasyar na, napatag ti napatag ti sarili na, napatpatag. Han na maamiris ti kinapateg ti apo. Nakita yung kakabsat? Kat itata, ti problema na kadeto yung kakabsat, at ado iti tao, nga han na makaamiris kadeta. Iso nga kita nyo, no agpaiso ko man nga napatag ti apo, di nakatado tayo kumatuyo ita kakabsat. Gusto mo saan? Di nakalaklak ako matagawis tao. Ala, da kayo ngagbuy-buyahan na gusto na kunat? Ay, no talaga nga makita ti tao na kinapatag ti apo, ribo-ribo kung makakabsat na live tayo. Di agbuy-buya. Pero anat napatpatag iti tao kakabsat, handa makita at patag ti apo. So ako na dito yung Matthew 7 verse 13. Kita nyo ha? Matthew 7 verse 13. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate. Nalawati? Ano nalawak ano? Ruangan, gate. And broad is the way. Akabati, dalan, ngagturong ti pakadadailan, ket ado ti mapansadyay. Isu kakabsat, be careful with the popular, be careful with the trending. Kaya lagi namin winawarn sa inyo, basta may trending, don't just easily go with it. No Kristiyano kakakabsat, pagpilpil mo ti pakisabsabaya man. Nag-TikTok ti lubong apo, manso TikTok ka man. Naawatan nyo kabsat, na I don't just say this to make you laugh. It might sound like a joke, but there is truth in it. Nagroon na kadakay nga young people kakabsat. Masapol amuyo ti napatig, amuyo ti usto, amuyo saan. Because nalawat dalan nga turong ti pakadadailan. Kat iso ti tendency nga surutan ti at adu nga tao. Isorod nga, di pa nagserbi ti apo. It's not always popular. It's not always what people are looking after and seeking for. Nakakita kan kakabsat iti tao nga, umayak mamut makikimong. Awan na kakabsat. At adot tao nga mapan makipila, di pagpilaan kakabsat ti ayuda, uri awan nagan na. Kaslay di na pa imawat kakabsat, di COVID. Di na COVID, ada na awat yun naman Ay, awan di. Di ka na COVID ngamin. Dapat na COVID kayo ngamin.
Nakaawat ni Miss ko, nakaawat ako, nakobit ako eh. Hindi ba pa nakakabsat sa jay? At damay isang babae. Kat ipapilit nakakabsat, nakobit ako na. Guri ka, magtal na ka, kunana, jay. Kuwata, kitang tano, danaga mo ako, kunana. Kaawan na ganda kakabsat. Kita? Duray kayo, awan na ganda, ti tao, ipilit na apay. Wala ta, napatig, jay maawat. Handa makita ti tao, napatig deti church. Napatig ti agdengag sa utiapo, napatig ti makikimong, napatig. Tu talaga napatig kakabsat, pila-pila ko madtuyo na. Aglaplapusanan ko man na. Aging gadjerwar kalsada kakabsat, tugtugaw ko maamin na. We should be driving people away. But what? Adu tawahan na makakita at patig ti apo. Praise God, at dakay dito yung kakabsat. Adot napatig nga ubrayo kumaita, maturog, ag assignment, ag project, ag luto, ag overtime, pero napatpatig ti apo. Iso deta ti kahit nga sa ti gaining through losing. Okay? O, next problem. May kadua problema. Rejak ilipas dito, naimas nga si dito eh. Tuloy dito. O, basahan niyo kapsat. Second problem. Adot ti mangibilang at ti panang surot ti apo, iti mangigawid kadagiti pagragsakan da. Para kadakwada kakabsat, no maging committed, iso nga ado di kitay mabuteng, kas lang agalangan nga sumurot, agpabaptize, when no, to go deeper, ti panagserbi ti apo, apay, because they're not willing to give up. Di kito'y kasla pagragsakan, da iti panagbiag. Kasla isuti, kasla para kadakwada, ti panang surot ti apo, adot mapukaw. Now, question, no surutam ti apo, adukat ti mapukaw mo? Ha? Hello? No surutam ti apo, adukat ti mapukaw mo? Yes or no? Yes. You cannot gain if you don't lose eh. Adot mapukaw mo, no surutam ti apo. Pero, anamat ti balor di giti napukaw mo, kumpara di giti magain mo. Oh. Kas na ti arig nanog, pili ka, Brother Ray, ti papanam nga country, ti mesa kat 200,000 sweldom. Ti mesa kat 10,000 sweldom. O kat nakabaybay ka, 10,000 sweldo. Worth it nga panawam di country kasi di papanam, at na napukaw mo, di ba? Napukaw mo di nga lugar, pero di na panam, dakdakkel. So, the question, nusurutam ti apo, adot mapukaw mo? Yes. Api nga min, di pukaw mo kitam. Hamo makita, di magain mo dakdakkel. Di ti panunutam, dapat nga, adot mapukaw ko nga min, no mahik to makikimong, di awan ton, no agbaptisak, di dak tumakay inom ti arakan, kasi awan ton, api nga min, di mapukaw mo kitam. After all, no kitam di mapukaw mo, awan mo talaga kwenta na. Awan mo't may tulong na nga nasayaat. Kat no kitam di magain mo, akat nagsayang kakabsat no, han nga isu iti apteram. So, dayjay ti problema kakabsat. At do ti mangibilang nga di parang surti apo, kat isut mangigawit iti pagragsakan da. Apay, saludsod, no surutom ti apo, igawit na pagragsakam. Haan eh, isut pakasarakam ti usto nga ragsak. Actually, baliktad namin ti mindset ti tao. Ti feeling da, ti apo, gaputa, siyempre, ti tao nga may ragragsak ti sapsapulan na. Ngam ti Kristiyano, ragsak ka na Diyosan ti sapsapulan na. So idata, ti mindset ti tao, ti posisyon na kakabsat, ti apo, ti kasla makailapod, agasam de, kakabsat. Sino ka nga mangibagat tang ibagam nga ti apot makailapod ti pagragsakam? On the other hand, the truth is this. Dagiti pagragragsakam nga nailasagan, isudat mangikalkalang ken ka. Nga mo may experience the abundant life in the Lord Jesus Christ. Kasi naigamar ka, naisinggalot ka, naiyabot ka, kadigiti nga bambanag, nga di maamiris kakabsat, nga isuda, kat ikalang da ka, nga may experience mo ti abundant life in the Lord Jesus Christ. So kunana ta John 10:10, kunana, I have come, kuna ni Jesus, kunana, the thief cometh not, magnanakaw. Ha? Sinot man nanakaw? Ni Satanas. The thief cometh not but for to steal, agtakaw, to kill and to destroy. So amin kakabsat, nga basol, na ilasagan, na ilubungan, aramid ni Satanas, isuda kanut mangikalang ka. Jesus said, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. So ni Paul, iti na-account na di jay, na-realize na kakabsat ko na nawan di kito yap. Nothing di kito, compared iti hapo, I count them but dung for the excellency of the knowledge of Christ Jesus. Okay, may katlo problema. Third problem. Okay, basahan tayo. Ready? Go.
Adu dagiti namati, when no believers, nga aglamiis, ket mas ayaten dan tinay lubungan kaysa ti Apo. Oh, are you with me? Ano ta pasama kang kakabsat? Napatpatagmatan tinay lubungan. Mas nga kaslang ayaten dan iti, DJ ko natay nga popularity. Kay kayat dan dete likes ti tao. Kay kayat dan dete kasla makiayo ng tinaylubungan kakabsat. To the point nga i-compromise na ti biblical standard, i-compromise dan ti kinakristyano da, iti conviction da nga kas baptist, dagiti sa uti apo kakabsat, willing dalatan nga dete i-give upon kakabsat. Are you with me? Apay, because awanan aglami isan ti pamati. You see? Oh, so 2 Timothy 4:10. Kita nyo't napasamak ti 2 Timothy 4:10. Ano't nangyari? For Demas hath, unay mo't detang kakabsat, anat ng panawam, di dyan nakapatpatag na trabaho ti Apo. Amoy ti agbackslide, hana basta agbackslide, kasi kitam kakabsat, numaamiris mo ti church, panagserbi ti Apo, anat pang panawam? Ano ustot ako nagkakabsat? Numaamiris mo nga nakaimbag ti Apo, anat pagbackslide am. Numaamiris mo kakabsat nga ti panagtulog iti Apo, ang pangisukatam, anat pagbackslide am. Ngem kakabsat, no apeng agbackslide ti Kristiyano, adda nakaalilawan na. Iso di ko na ni Apostol Pablo di Galacia, sinot ng kulam kada kayo kunana, who hath bewitched you? Kasi, it does not make sense. Namati kan, Kristiyano kan, amom ti Biblian, amom ti Apo, tas nag-backslide ka, alak kahit nga sawen. Sino nang tamayking ka? Sino iti nang ipakita king ka nga nasaysay at tilubong ti Apo? Sino iti nakakumbinsir king ka nga may mayat nga surutem dagiti worldly friends mo, ngem ti kadwam dagiti Kristiyano nga agserbi ti Apo? Samantalang ni Moses, kakabsat, anak ko na di Bible, when he was come to years, amoy ni Moses, di ba? Napidot lang isuna di prinsesa iti Egypt. Naputa yung kabil ni nanang na iti may sa basket, nagsangsangit, apan nagdigos di prinsesa di karayan, nangig na di sangit di ubing, kunana, uy, naglumpong ubing, alait detoy, I will adopt this baby, pagbalinek ng anak. Well, of course, amo tayo nga ni Miriam, he came out from somewhere, kaya't kunana, ma'am, kaya't mo ta isa pulang ka ti babysitter. Ay, sige mga rod, balasan ko. O di inayaban ni nanang na. So to cut the story short, di magkal ni Moses, nasursuruan iti Jewish. Hindi ko nagyan si palasyo ti Egypt. Nakita ng ti palasyo, nakapimpintas. It's a type of the world. It's a type of secularism. It's a type of humanism na self-kakabsat iti ibus na, self iti pagbalinan na nga important, self iti pagbalinan na nga elevated kakabsat. Ket Moses had all of that. Ngayon iti agtak nengen, anak ko na, mas pinili na nga panawan ti Ehipto kat uri makipagsagaban kadagiti tattao iti Diyos. What a conviction! Anyat adda, kadagiti tattao ti Diyos, taapay, nga di kinabaknang ti Egypt, kinabalinan nalatan, ganun na lang, iniwan niya. May nakita siya Sabi ng Bible, seeing Him who is invisible. So the problem with many Christians, especially kadagitoy, social media, worldly friends, adu kakabsat, may yayos ti adun ngayang people. Kas pastor, kakaasi kam ngagbambantay kakabsat. May isa bambantayan ta Facebook, may isa kasarsarita, may isa iso nga kakabsat. Ay kat nung nabaybay ti mga Kristiyano na agbalinteng eksampulan. Nawatan nyo kakabsat, nagrikat You see, agbackslide. Apay, adan nakalilawan na, nakulam, natamay. Insukat na ti Apo, insukat na pa nagserbi, insukat na church, mas nagserbin ti lubong kabsat. Something wrong na nga tao. Hello? Nawatan nyo kabsat, amen? Amen, kung ayaw, baga one day kastakan to. Number 4, may kapat na problema. Okay, read. Adu dagiti mas nga ti tao ti padayawan dangem ti Apo. Kasla pay met na daydayaw digiti tattao nga isut pagpagustuhan da, ngem iti Apo nga isut dapat nga pagustuham. Sabi sino di kita nga Poncio Pilato unay kakabsat? Herodes. Kat amoyo kastat Facebook Iso nga ganad kayo kabsat, iso nga siya to dumagat medyo I like Facebook when it is used right. But I really hate it when it affects me spiritually. Dapat kastamo tirik na tayo. Okay ka datay ti Facebook, makatulong ka datayo. Ngem do isut mang pabackslide king kata Facebookan, no ta Facebook kakabsat, isunti
mangguyod ti kina self-centered mo kakabsat, ngagbaling ka na worldly, nga kasla, mukha kang Kristiyano sa church, pero mukha kang unbeliever pagdating sa Facebook. You should hate Facebook for that. But you know why? Apay kakabsat, amoyo, pag-aralan nyo maigi, apay nga ti Facebook, talo lang. Like, comment, share. Apay awan dislike. Tama ba ako? Nag-post ka, like, comment, share. Apay, una ta isut kayat mo malike ka. Una ta isut kayat mo adamangi comment. Una ta isut kayat mo adamangi share. Well, for me, as a pastor, for the sake of God, for the sake of the ministry, I want everyone to like the daily devotion. Dakay nga duma, di mo ilalike kakabsat. Tiltilad na nga mailalike yun, di kayo mailike the devotion. Oh. So, kung kunak to, duma, ikukwak, duma, ori da kayo nga data AB, nakadado kayo nga member ti AB crew, di kayo mailike data, dahil ta devotional. Mailalike yun, di kita friends yung nag-worldly, di kayo mailike data devotional, anang klase, kakabsat. Mapanyo ay ayunan, di kita worldly agagayam yun, di kayo mailike, mai-share, di kita sa utiapo. Ano na pintas deta ang kakabsat sa balin? Di kita babasita ba kung kunayo pero it leads to greater result of backsliding. Di kita ti doorway ti backsliding kakabsat. See, little things when remain unchecked becomes what? More dangerous than you know it. So kita nyo ni Pastor John, di kita luglugang kakabsat, kahit nakadbot nga uri, basit lang nga Latino di, palatero na dagos. Kahit nakadiuri, basit lang kakabsat nga gasgas, hilamos na nga dagos. So dapat dati nga Kristiyano, ganun din tayo. We are not perfect, but we must be perfectionist. Kahit nga sa wen, gapoy ti apo, hantay kayat kakabsat, nga mapagleda ang suna. Pero, ano ti kwa di Facebook? You want to please people. You want to please your friends. You want to make them laugh. You want to make them what? Happy. Kung ano-ano na ang ginagawa mo sa Facebook para lang, how about God? Are you pleasing God with your post? Are you glorifying God? Are you seeking to honor God? No, you're not. Oh. Nung nag-post ka sa Facebook nga naka-miniskirt, naka-short ka, are you trying to please God? Dagay nga babae? Nung nag-picture kayo, nag-selfie kayo, naka-short kayo, are you trying to honor God? Answer me. Are you trying to honor God? No, you're not. You're trying to honor men. Because that's what people want to see. Lalo no, asawa mong kakabsat, di ka na mabain na ipagpakita ng talupong. Dapat tala asawam ti makakita kakabsat, di ka na mabainang. Pero why would you do that? Why? Because you want to please people. That is a problem. So nga, addressan tayo deta kakabsat, cancerous deta nga problema. Amam, uri na kabaybay ka Kristiyano, uri pagserserbi ka ti Apo, nohan nga ma-check deta nga problema king kakabsat, han na ka maasahan na talaga ti Apo. Mangyaw-awang ka, makadadagil ka, makaperdi ka. Gusto mo saan? Oh, see? These are 4 problems that must be addressed. Oh, ulitin tayo kabsat ha. Number 1. Una, adu ti saan nga makaamiris ti kinapateg ti Apo. Number 2, adu ti mangibilang at ti panangsurot ti Apo, iti mangigawit ti pagragsakan da. So nga, jak kayatan ti maki-join, apay. Jak pa-enjoy ti biyag ko ne. Kasi ti kayat ko, sa bali kadakwada, yan. Number 3. Third, adu dagiti namati uno believers nga aglamis ket mas ayaten dan tinay lubungan kesa ti Apo. Na anat napasamak kadakwada kakabsat? Anat napasamak ka dagiti nga believers? Nakulam. Nakulam da, natamay. Hello? Nakapimpintas teg serbi ti Apo kat apay nga pinanawan na bas pinili na tag-backslide then maki-word-wordly kakabsat. Something wrong. Something wrong. Oh, number 4. Adu dagiti mas nga ti tao ti padayawan danggem ti Apo ay kakabsat haan. Ti Apo't padayawam. Live to honor God. Live to glorify God. Live to please God. Live to magnify and exalt God in your life. Amom no ti tao't padpadayawam. Hala nga, amoyo, at one point, kabsat, no may panggap na, di pa nang panpadayo ti tao. Hala nga, number 1, aglidaan ti Diyos. Number 2, padpadag sinamlat bagim. Kasi, nutilang goal mo't panagbiyak, amin lang ubra, umungkot just to please people, just to gain people, kakabsat, nga ma-please mo, maparagsak mo, ken, ti magustuhan da ka, ay, ti tao kakabsat, agbalbaliw.
Magustuhan na ka itatong bigat, ada mapilaw na king ka, nakadagdag suntod biyag mo. So adot Kristiyano kakabsat, na they cannot find real joy. Why? Because they want to please people. Try to please God. Nalag-an di biyag mo kakabsat. Kung rin ay bagbagat tao, basta ti apo mapadayawak, nakaraglag-an ta biyag mo. Nakaragrag sa kahan kakabsat. Iso nga manipod itata, should be willing to lose all of these things just to gain the Lord. Okay. Dito yung kakabsat, hanggang ilipas kayo alagat ituloy ko nung nakapimpintas kami na. Six principles. Gaining through losing principles. Innam dito yung kakabsat, innam. 1 and 2 lang. Sige, 1 and 2. Amoy, kahit ko nga ituloy, kasi dito pa nang i-preach ko lang ita, malipatan nyo. Ngam na ulitig to, adada nga, matandaan nyo, okay? So, 6 principles about gaining through losing. Number 1, okay? Everybody, basante pa lang, go. Awan ti maibilang nga napatpatag, no ti apot pagsasaritaan. Gusto mo saan? Hamuha paling ibaga nga napatpatag trabaho, no ti apot pagsasaritaan, awan ti maibilang nga napatpatag. Panawam ta trabaho. Oh. Panawam ta inawam, no ti apot pagsasaritaan at tagagawsat. Tibigat ti Domingo, panawam ta labaam. Panawam ta bisitam. Isaram ta business mo. Masapol nga maawatam na ito yung kabsat. At damalus mo, okay lang. Awang problema kabsat, kumpara iti apo. Kasi, kuna ni Pastor John, panawam ta sakit ta, side crank mo. At side crank. Nasakit ti sikat ko kuna na side crank. Nulikod tinasakit, back crank no kwa. Kabsat. Ha? Gusto mo saan? Ala, dakay ti mga miris deta kapsat. Uri jaklo kay bunta Biblian, very sensible detan. Oh, awan ti dapat nga mangigawid manglapod kinga. Awan napatpatag. Oh. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things you will gain. You will gain. All these things shall be added unto you. Bigat ti Domingo, inawis na ka deta, best friend mo. Paunay kan best friend, kakaisunang itatak lang agpaala, maminsan lat biyag ko deti, kunana, kasuwarin, agkasar. Api nga mga irana, kasar ti Domingo. Well, siyempre, unbeliever, awan prinsipyo ti Biblia kadakwada, so come what may, di ba? Come what may. Isi ka, da prinsipyo man na Diyosan. Kunana, alam na friend. Ana aramidam. Turay man pa sino-sino nga friend, dita kakabsat, awan na patpatag. Awan ti maibilang nga napatpadag no ti apot pagsasaritaan nga. Masapol a conviction mo deta. You must be willing to lose anything, anyone, any kind of thing kapsad in this world no ti apot ti pagsasaritaan. If you cannot stand on that principle or ground, you cannot be a follower of Jesus Christ. Kasi ti church matirang matibay nga talaga kakabsad. Agi-grow tayo, dumakdakil ti ministry tayo, umat-ado dagiti trabaho. Talaga kakabsat, more self-denial ti kasapulan ti nga members. Pagkakala nyo, uy, nagdakil building tayo, amen. Uy, umat-ado church planting tayo, amen. Among tiket na nga sa wundeta kakabsat, umadot responsibilidad tayo. Umadot maintenance tayo. Dumakil ti kasapulan tayo nga offering. So, anat kasapulam, self-denial. Now, if you're not willing to deny yourself, kaputa, hamo makita nga napatpatag ti Apo, ti trabaho ti Apo, anat mapasama kakabsat, hanggang grow Kristiyan, hanggang baling nga asset ti church. Pero alam mo, worth it kakabsat nga sa bayam, iti Apo, iti biyag mo. Go ahead. Wala kabutang mo kakabsat, kaduam ti Apo. He is able, He is greater. Itinapukaw amin ni Job. Sinukatan ti Apo, double portion. Amin ang mapukaw mo, hanggang mamati nga kaya nga sukatan ti Apo. Doble pa ya, triple pa ya kakabsat. Anak kabutang mo apekad-kad tarik nam. So nga, you know, we can go along overnight, agar argue may panggap dito nga banag, but at the end of the day, dito iti dapat prinsipyo da panunod mo. Awan iti may bilang nga napatpatag. No ti Apo iti pagsasaritaan. And parents, let's inculcate that to our children. Imula tayo dito kadagiti anak tayo. Anak ko, dapat pa nagbasa mo ng prayer meeting, set aside mo yung maki-prayer meeting. May ka. Amen? Okay, number 2. Dito iti pelagpatinggan, may ka duwa kabsat. Everybody read, number 2.
Paunay kan kabs. Awan maibilang ang nasisisita no ti panagdayo ti apot pagsasaritaan. Oh, apay nga dada absent ita. Kasi ada yung bilang da nga nasisisita. Ano sa ko na? Oh. Dure man pa'y laban ni Pacquiao kakabsat. Una umlatat makikimo nga. Nang runa dati laban ti Pacquiao kat may ran na latat Sunday morning. Dure man pa'y laban ti Golden State kung Dallas. Beam deta laban ti Golden State kung Dallas. Makidamag kan tulatan. Ang pastor, dakil nga min pustak. Api kami na makipuspustak agad Kristiyano ka. Naawatan nyo kakabsat. No panagdaydayaw iti apot pagsasaritaan, awan ti makuna nga nasisisita kakabsat. Wak nitam ta schedule mo. Wak nitam deta schedule mo, appointments and all. No mapanagdayo. Amuyo, this should be non-negotiable. Nagsimple deti nga ba nagkakabsat, but still we fail at times. Many HBBC members still fail on this. We still fail. Apay kakabsat. Amoy no apay. I don't know, but I think may isang rason dito, natangkan ulo kakabsat. Amoy yun, ito yun eh. Ngem awan, ipakpakudag buntulat ta. Aging gan nakakabsat nga dete, kumbaga, uri awang kat prayer meeting, okay laging gan. Amom, no dete iti prinsipyo. Kat naka-absent kat may nga prayer meeting. Big deal king ka eh. Amo kaya na sound ti big deal? Dete, pauna yan. Ti kabayag ko a Kristiyano, itaak lang nga nakamiss. Ngem di kita nasanay yung kakabsat, bale wala. Tapos no palagi pam, isupay ti masuron. Sister, awang ka di prayer meeting. Pakialam mo. Brad, talo a prayer meeting nga absent ka. Imbes nga ko na, nga rod brad, talaga nga, by the grace of God, talaga may priority. Haan eh. So what? Pakialam mo. Nakita yung kapsat, amuyo, di nga tao, at da isuna ka di upat nga problema. At da isuna ka di definitely ka kapsat. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, all these things shall be added unto you.